कृष्ण पण्डित जवाहरलाल नेहरू ठ म्याइट चुया टौपट्टि चिठी युचानी नेपाल भाषा अनुवाद ना टौपट्टि म्याइ नमे बोइगो पो सपु चाहिँ बना चनौ जुल ठो सपु त नेपाल भाषा पाहिला त म कर्नाकर बोइदिका छिसक्न सिउगे जुल मिगै छिनखुको च्याप्टर है द्वारे रेम चाहिँ गैठी जा दियावल वो द्वारे जसु जावल व गुली लिप चाहिँ झल्या yana है जा याट ठिको कते मिगै च्याप्टर है भन्न आ ठौ यो चाहिँ छिन्नेको च्याप्टर है द्वारे जुजे जुयाव न टगा च्याटा होतो आ ठौ च्याप्टर है मिगै पि चाहिँ द्वारे अर्थात मुखिया अर्थात चाहिँ छौटवाए चाहिँ नाय जुयाचो मनु लिप इमसा मुगु चलाखि याना लिप पिहे देश चाहिँ जुजुरगा चाहिँ छौ शक्तिशाली चाहिँ जुयावपट्टि ख ठौ यो चाहिँ च्याप्टर भन्छ आ ठौ च्याप्टर ठय ख द्वारे जुजे जुयाउन अन्य नादिस वो ब्राह्मण द्वारे झिगो समय अपा काट्नु मखला वेटा याकना सिराका बि अर्थात वेगो ना फेरेना बिगु घाटा आसा जो जुजु तैगु गन दट जुजु तैमु सो ठोकन दगा छन त जे नाफे कबुलेना तयो ख हाक्न जुजे ख ठिक त वे द्वारीको ख भोका मने ठय द्वारी त लिपा राजा महाराजा ज्याउन जिरका छ मोटी टले जुई ठो फ्याक्ट्री याक्ट शब्द ल्याटिन शब्द पाटर अथवा पिटा तैगु शब्द उयाचौ ख वो ठ खलय नाय पिता स्वरूप ख पितृ अर्थात पितृभूमि तैगु शब्द न ठय ल्याटिन शब्द उयाचौ ख फ्रेन्च भाषा ठुट पितृटाई संस्कृत व हिन्दी भाषा चिस ठौ देश त मा अथवा मातृभूमि र गाटाई छन् त गुगु बाला ठेचो द्वारीको खानगे जान्छेको जुसेले अर्थात बोय लिप क्यानन नैगु जुसेले द्वारी वा जुजुरेगु छु फर्क मन्त द्वारे जुजुए ज्यावन अले जुजे देशे डक्को सक्ना जिगुए खरेको गजुको विचार प्याउल जिगुए देश खरेको बिउ विचार होला सम नामीमा फ्रान्सीमा जुजो छौ बक्टे टाउ दुके राज्य जिहे ख दुनिया पिन्त अन्न हो मेमेक वस्तु इना बेगो हाक्न बन्दोबस्त यात जक खास दुनिया इमत लियाटो खरियो जुजदेसन लो मंकल एपि देशे वा खलके दक्षबे अनुभवी हो चलाक जुया निम्ति लियाटो खरियो खना इमसन लो मंकल एपि मालिक हाक्न देशे चोपिन सकले इमि चियोरियो मोटी तल टाठे ढामल दासा जुजदे पि हे देशे चियो ख लिप लिप छ इतिहासले वनित ने सिके तिने जुज पनि ठपाचको अभिमान बरे जुलके जिमट लिएट मनुटे सुया सरकार मुरगा इमसा तया जुल इमसा जिमट दिवपिन छ लियाटो खर गान थाग्या त ठुके त जिमट देव बिगो हक ढगाटाइयो ठुके प्रकार इमसा आपला वर्ष तक कुबिबार ना जुल हाक्न मनुटे ने मखना चोसा ठपे खूब नक्सा ऐस आराम चाहिँ चुनाचुनी जुल थजा व्यवहार साधारण मनुटेसन सया मफ्ट अले गुली गुली मुलुके इमसा जुटे त पिटना छल बेलायती दुनिया थम जुजो चार्ल्स प्रथम त गठि भुकल हाक्न साना बिल गठि फ्रान्स देशे छौ टरङ क्रान्ति पिटल अले जुजते उटे मुखटका निश्चय त ठो छ ब्याक लिप बनि तिनी जी पेरे सरेचङ हो कन्सियर झोरी ढाउ झालखना सोवनु छ लुम्नी तिनी उगु बक्टे छ जिपिन पन दुला ठय झालखना या जुजे जहान पे वया मार्ने मेरी आतो नेट हो मेमी पे त्याटल छु वर्ष नापटने रुस देश जिपे जनता तेस जार ढ्याटो पे थमे जुज पिटना छबले टरङो रुसी क्रान्ति बारे न छ लिप बुनिटिने ओके जुज पिनु दिन न होला हाक्ना आपा देशे जुजमोरो फ्रान्स जर्मनी रुस स्विट्जरल्यान्ड अमेरिका चीन आपा देशे जुजमोरो एपि प्रजातन्त्र राज्य याचुन अर्थात समय समय सर्वसाधारण दुनिया ठौम शासक अर्थात नेता लिएको याचुन ठो शासक बा नेता टेको खानगे छौ जान्छेको मुखो छ सियास्यो बिलाटे आटक न जुजुदने एन वे शक्ति छु दुमुखो व छुया यामफो फुक्को अख्तियारी लियाटो पे नेता अर्थात जनता टेट अब अधिकार गर्ने पार्लियामेन्ट के चोउने छ बेलाइटे पार्लियामेन्ट खंगो लुम्निने हिन्दुस्तानी पे राजा रजोटा नवाब प्रापी अझ यको डने इमसा थै लागे यको टेउफका डा आपा वंगो मोटरे चुना बाबा लाग वस्तम फना जो खना चोंगे दो ठो ब्याक डा इमके गुना वला इमसा ठोडा जनता टेके कर उठाएना प्राप्त यायु ख जनता टेको हिटिया लागे पाठशाला अस्पताल पुस्तकालय अजाब खाना भिबेको ल अथिया मेबेको अनेक जाख देशपे मनुटे त मरटिया त दाम माउ निम्ति कर फुलिउ ख एन वे फ्रान्समा जुजो राज्य तको जे ख टाटे ठो राजा रजो टाटेसँग विचार याइगु ज्याचन उक्यो जनता टेसन फुलिएको डा इमसा ठगो मजै लाइफ काचन एपे ऐस आराम चुनाचन ठुगो ठाकुको परिश्रम याना हाक्न देव फुलिपे देव फुके दुनिया त द्याला हाक्न ठ मस्त छेट पाठशाला न डुमो ठौ च्याप्टर ठने कोचल कने च्याप्टर छिन्चाउ च्याप्टर प्राचीन सभ्यता बारे बनेको जी
नाजाम कर्ना कर बैरे भाषा अनुवाद नाटो म्याइ नामे बोयुको पो नांगो सप्टी चंगो चाहिँ लेख बुनियो यानात नदो चिस ठाउँ बुन्तेनको च्याप्टर 18 हो प्राचीन सभ्यता ख ठाउँ यो च्याप्टर ठुक्न सुरु जी चिस जुजु पनि हो द्वारी पनि विषय गाके चर्चा यात्न आ छेल ल्याउना परापूर्वकाले दयाचोपी मुनुटु गुजोपी हाक्न नापनापिएको सबै बारे बिचाया तो प्राचीन कालपी मनुटो बारे चिसा आपास्यो मखो एन लोयको युग हो लिपेको लोयको युग अपि मनुटो बारे सोया ठुमु बारे आपास्यो दोलन 2 वर्ष नापा डेका टौटट रंग भवन दुनावना चंग आटकन दनी आदि अपि उले अर्थात प्राचीन कालपी मनुटो गुजोपी इमस सुयाट थो विषय चिसा थय भवन मन्दिर दरबार सोया छु विचारिया फु थो प्लाङ भवने कियाटको ज्याव शिल्पकला छित विशेष मदत बियो इमसँग गुजोक वस्त्र पुना जुल हाक्ना इमसँग गजाको शिल्प डेगाटल तैगो चाहिँ सोया चिसँग सिक फु मुनुट नापा गन्चन हाक्न सबिते पिकाल छिसँग बालक थाफु मुखो एटलान्टिक महासागरे ठौकने मुनुटेसँग एटलान्टिक तैगो ठासे छौ टरंगो देश दयाचन दगा गुली मुनुटेसँग बिचारी याना ट्याटोटो तयातल के ठो देशे मुनुटेसँग बास यात हाक्न खूब सबिते विकास यात एन छु कारण हैन वो ब्याक देश एटलान्टिक सागरे टोफल उकिन छुए बाकी मचुन थो विषय छिके छु प्रमाण दुगटा आस मखो खाली बाखा जक उकिन ठोखे छु विचार मयासी टोटा छसा जियो आकना गुली मुनुटेसा टाइके नापेको बक्टे अमेरिका देशे टटो रंगो सबै ते दया जुन कोलम्बस तैम मुनुख अमेरिका लुइकल लगा टाइको छास्यो एन कोलम्बस अनुवन्य अमेरिका टेगो मोरगो टेगो अर्थ मखो ठुके अर्थ जा कोलम्बस मलिकुन बिले युरोपीय मुनुटेसा ठो बारे मस्यो कोलम्बस अनुवन्य नापा अनु मुनुटेसा बासना छु सबिते याना चुन दक्षिण अमेरिका पेरु टाटा हाक्न उत्तरी अमेरिका मेक्सिकोले चुंगो याकुटान टाटा चिसा फ्लागो भवनेको जिर्ना विशेष खना चुना गटो परापूर्वकाले पेरु याकुटान टाटा सद्विपीय मुनुटो चुना चुन्दका निश्चय याफो एन चिसा इमुको विषय आ बालको मुस्युगुली आपा ख टाइम हो सार लिपि लिपा इमुको विषय चिसा आपा ख लुइक फै यूरोप एशिया मिलेना यूरेशिया ट्याटो देशे फ्लागो सभ्यता सार मेसोपोटेमिया मिस्र क्रीट हिन्दुस्तान व चीन हे ज्यातुन आ मिस्र यता अफ्रिका युगो ख ट्याटल एन ठो सटिके चुना चोंगले चिसा यूरेशिया ना पहे विचारिया फो उखेटके चाला ज्यातमे फ्लापी जाति तेस बस्ती देखेको आवश्यक जुसेले इमसँग गुजाउ ठासे बते बस्ती देख त ठ्यालिल जी इमसँग अन्न अफको कथा देगो ठ्यालिल जी अगना इमको अन्न भु जायना पैदा त भु जाया त ल अत्यावश्यक ल मन्टिके भु गनाउने उकिन छुया पिजी मखो हिन्दुस्ताने सिनाजा वा बहालको मौल के अन्न पैदा मजो अनिकाल जुग छ शेस्यो गरीबते ने मखना ड्यालाई उकिन ल मरे कम मगाउ जुल नापा नापा यपि बासिन्दा तेस गन ल यको दु उगो ठ्यालियल जे ठो ठठे जु खर युग चिस अनुमान याफो मेसोपोटामिया टाटा यपि टिग्रस व युफ्रेटिस न्यू टरंगो नदी बिचेमस बस्ती बसे त मिस्र देशे नाइल नदी दु हिन्दुस्ताने इमुको अपहा शहर सिन्धु गंगा जमुना ठुजौ टट रंगो नदी सत्तिको चुनाचन इमट ल ठपाचो आपसे कि इमस ठट अन्न प्रशस्त ब्याज पि नदी तेत्र पवित्र गोटका बिचाय नाटल मिस्र देशे नाइल नदी त पिता नाइल ढका पूजा नाटल हिन्दुस्ताने गंगा जी त पवित्र ढका पूजा नाटौ छ सिएसु ठट गंगा माई अर्थात माता गंगा थाई हाकन यात्रु टेस गंगा माई के चेर का थाइकुन टावे दु थो नदी त इमका लागि ठुलो उपयोग ज्याचुन के थो पूजा नाटौय अर्थ ठुइको साबे अपु थो नदी टेस लजको बिउ मखके भुइ साल लगे जिगो मसिनको ना हो फिन चाहिँ अन वइगु जुल खुसी याना ल डुगले भूमि प्रशस्त अन्न बिल उकि नदी त माता बा पिता थाज्यो एन मुनुटेस चाहिँ थो नदी त माता पिता छाट याचुन त यो कारण लोमका वना चंगडो सुया बिजा मयासे मेपिन स करपिन स यायाथि याना चंगडो नाइल व गंगा जी त अन्न व ल बिया चंगले पवित्र ट्याटल तका छिसन लुमंकिमा ठौ च्याप्टर ठनिया कोचल न पञ्चनी छिस बागमती त न चाहिँ गुपटी दियो कथा हनावयात्नु दो अठन खठन्टा या छिसन लुमंकि बजो ठौ च्याप्टर ठनिया कोचा हजुर